priče su napisane u velikom vremenskom razmaku. Jedna od prvih je napisana sigurno pre 5-6 godina. Tako da sam tokom ovih nekoliko godina skupljao priče koje sam pisao, najvećim delom u prethodne 2-3 godine. Pred samo objavljivanje trebalo je izabrati one koje sam smatrao da bi bile najbolje, najreprezentativnije, izvršiti njihovu obradu, prerađivanje tako da bi one dobro funkcionisale u samoj knjizi, izabrati ih tako da imaju neku vrstu koncepta u samome delu i sama prerada, njihov izbor mi je najviše uzela vremena, verujem više nego samo njihovo pisanje. Što se tiče samog nastanka pojedinačnih priča, pošto najveći deo njih čine priče koje govore o istoriji ovih prostora u prethodna 2 veka, to su uglavnom bili meni zanimljivi istorijski događaji koje sam kasnije mogao da upotrebim tako da određenu ljudsku sudbinu komponujem u sam događaj. Uzet ću samo jedan primer, vrlo mali. U vremenu vladavine poslednja 2 Obrenovića, Milana i Aleksandra, broj smrtnih presuda je bio ogroman. Nekada je bilo i, kako istoričari govore, od 5 do 10 smrtnih presuda čak tokom jednog meseca. Sa dolaskom kralja Petra Karađorđevića, koji je doneo dosta liberalne ideje iz Švajcarske, smrtne presude gotovo nestaju. U toku prve godine tih smrtnih presuda gotovo nema. Znači, to je jedan vrlo iznenadni presek. Sad, postoji vrlo zanimljiva istorijska priča koja danas deluje vrlo bizarno, a to je da je u tadašnjem Beogradu na najvećoj ceni bio kanap kojim su vezivani osuđenici koji su bili streljani. Zato što su ljudi verovali da ništa vas neće toliko vezati za voljenu ličnost kao deo tog kanapa koji je bio svezan sam osuđenik na smrt, jer ta veza je jaka kao smrt. I sad postoje zaista istorijski podaci da su određeni ljudi prodavali te delove kanapa. Čak su i pojedine vračare u to vreme bile uključene u to, zajedno sa policajcima koji su im preprodavali te kanape. I sad, meni je došla ideja, ovu priču prethodnu, da imate sedmično 5 do 10 ubistava i dolazi trenutak preseka kad nemate ni jedno ubistvo. U tom trenutku staje potpuno biznis. Oni koji su se bavili tim biznisom do tog trenutka, od žandarma do te vračare, odlaze u potpuni bankrot. I onda sam povezao taj zanimljiv istorijski podatak zajedno sa jednom životnom pričom i napravio priču o biznismenu koji postaje doslovno milioner na osnovu smrtnih presuda. Da ne dužim dalje, većina tih istorijskih priča nastala je delom iz tog istorijskog trenutka, neke zanimljive priče koja nije sama po sebi suština, nego je povezana sa sudbinom lika koji živi u tom vremenu, tako da sam na taj način hteo da prenesem i istorijsku sliku vremena i same sudbine junaka. Sled pripovedaka u knjizi je bio najlogičan u tom smislu, zato što se ona sastoji iz 3 dela. Prvi deo koji je najveći, koji zauzima negde oko sigurno preko 2/3 knjige, su istorijske priče. Prva kreće od otprilike sredine negde 19. veka i vladavine kneza Aleksandra Karađorđevića, a završava se krajem 20. veka. To je skoro vek i po istorije na ovim prostorima i malo više. I samim tim prvi deo knjige je išao hronološki. U drugom delu knjige su date pripovetke, priče koje su smeštene u savremenom vremenu, na koji se nadovezuje treći deo koji donosi jedan književni eksperiment koji je kao neka vrsta krune čitave knjige, neke esencije onoga što sam ja u njoj rekao. Što se tiče samih izbora forme, trudio sam se da najviše samu formu prilagodim junacima. Ako se govori o sudbini žene čiji je muž osuđen u Timočkoj buni, činilo mi se da je najpoštenije prema njoj, a i čini mi se i književno najsvrsishodnije
da ona sama ispriča svoju priču, da ona izbaci sebe sve ono što se njoj dešava. Naravno, ako ću da govorim iz ugla jedne žene iz 18. veka, onda ću morati da govorim na način 18. veka, ne mogu na način koji se govori danas. Tako je nastala ta priča. Ako govorim što se tiče same forme, recimo, pomenuli ste epistolarne, pomenuli ste dnevničke zapise koji se nalaze. Tu sam isto junake, recimo, priču o oslobođenju Beograda 1944. godine i sve što ga je pratilo, govori jedan pripadnik poražene klase. I onda mi je bilo najlogičnije u okviru njegovog lika da ostavim dnevničke zabeleške u kojima on govori o tim događajima. Prosto, da ne dužim, prilagođavao sam svakom junaku i kontekstu, otprilike koliko sam ja mislio da je to najbolje, sam način forme i obraćanja tako da on zaista najbolje reprezentuje i unutrašnji svet tog junaka, i njegove svetonazore, i njegove misli, i njegov način obrazovanja, ali isto vreme način na koji bi to pripovedanje najbolje prikazalo vreme o kom govorim. Zahtevan je zato što sam sebi sam dao zadatak da imam neku vrstu kontinuiteta, to je da svake sedmice predstavim jednu knjigu. I to traje više od 6 godina. Svake sedmice, bukvalno svake, po jedna knjiga. Delom je ta ideja došla, svaki pisac, verujem, dosta čita, ne može da se bude pisac barem dobar ukoliko se ne čita. Ideja mi je bila da sve te knjige ne nestanu u sećanju, da ostavim nešto u tom trenutku što je ta knjiga izazvala u meni. I suština čitavog sajta i prikaza koje na njima objavljujem jeste ono što su te knjige izazvale u meni. To nisu klasične književne kritike, nisu ni klasični prikazi, nisu ni seji, nego su neka kombinacija svega toga. Sa najvećom potkom onoga šta je to delo izazvalo u meni. Još tačnije, na šta me je to delo navelo, o čemu da razmišljam, koje to delo pokreće teme. Recimo, ako čitate Pekićevo besnilo, neminovno je da ga povežete sa današnjim koronarnim vremenom. I suštinski da vidite koliko se ljudski rod ne menja, koliko su naši postupci u različitim vremenima suštinski isti. To je reč i sa svim drugim knjigama. Sad, zahtevan je zato što je neka vrsta obaveze, zadovoljstvo je zato što na neki način neke moje misli, neke moje asocijacije koje su te knjige izazvale u meni, na neki način prenosim, čuvam, nekad se iznenadim šta sam mislio pre 3-4 godine, nekad mi je neobično šta je ta knjiga izazvala u meni, tako da jeste jedna velika vrsta zadovoljstva, ali najviše da se ne izgubi ono čime sam se u nekom trenutku zanimao. A u isto vreme se nadam, pošto živimo u vremenu kad je suštinski književna kritika izumrla u mainstream medijima, najviše u štampanim medijima, i nadam se da će da bude podstrek ljudima, iako je ovo naravno moje mišljenje, da će to mišljenje značiti drugim ljudima i da ću na taj način ukazati nekim drugim ljudima na jako dobre knjige koje bi bilo šteta propustiti, a koje usled medijske scene kakva je trenutno danas nikako ne bi došla do tih ljudi i koje bi eventualno ostale ili zaboravljene ili potpunosti nepročitane. Nadam se na barem mali način ću uspeti, barem nekolicini ljudi, da ukažem na neke knjige za koje zaista mislim da su vredne. Savremena književna scena i pored mnogo kukanja, čini mi se da je to kukanje prisutno u svakom vremenu, da je prošlost bila mnogo lepša, da je bila mnogo divnija, i pored tih nekih priče kako je sve bilo sve super u prošlosti, mislim da uopšte nije toliko loša, ne koliko se čini, nego koliko se govori. Jedini problem u svemu tome jeste što postoji ogromna hiperinflacija svega i svačega. I u toj ogromnoj količini knjiga koje izađu svake godine, pogotovo domaćih naslova, tu je i prevedena književnost,
mislim da je najveći problem probrati i pronaći nešto zaista vredno. Delom zato što je književna kritika, kao što sam rekao malo pre, izumla, delom zato što je, iako postoje neke vrste književnih prikaza, one su uglavnom reklamni prikazi koji za svaku knjigu govore da je najsavršenija, da je najbolja, da je remek delo. Tako da čitalac je malo u problemu da zaista odabere ono što zaista vredi. I mislim da je to suštinski, često to pisci govore, da danas igraju utakmicu u kojoj ne postoje sudije. Svako igra po svojim pravilima, svako igra kako on hoće, a ne postoji nijedan arbitar, iako naravno nijedan kritičar ne može ni da osudi, ni da knjigu. Svaka kritika je suštinski samo jedna vrsta privatnog mišljenja sa više ili manje stvari koje stoje iza nje, ali mislim da je to suštinski najveći problem. Delimično u medijskom predstavljanju, delimično u hiperinflaciji različitih naslova i delom u nedostatku kriterijuma šta to zaista književnost treba da bude. Da ne pričam sad o materijalnom položaju pisaca, o svim ostalim stvarima, ali mislim da bi neka vrsta obnove književne kritike, koja se, čini mi se, dešava na internetu, dosta pomoglo da se u jednoj ogromnoj množini naslova pronađu zaista sjajni. Zaista mislim da postoji mnogo sjajnih, dobrih knjiga domaćih autora, pogotovo mlađe generacije, koji su, nažalost, zapostavljeni. Takođe, smatram da u sadašnjem trenutku imamo odlično prevedenu književnost. Postoje brojne izdavačke kuće koje objavljuju izuzetne knjige. Među tim izdavačkim kućama je svakako i akademska knjiga Moj izdavač. Samo kad pogledate naslove koji se objavljuju od Tišme do modernih pisaca, različitih evropskih zemalja, kad pogledate male izdavačke kuće koje nastaju u poslednjem trenutku, evo, nalazim se trenutno i kod vas, manje izdavačka kuća Beden, koja zaista objavljuje sjajne knjige. Imate bezbroj takvih izdavača koji se, čini mi se, u svojoj toj, opet se vraća na početak, hiperprodukciji ne mogu da dođu toliko do čitalaca, u tom nekom smislu, i da je to možda suštinski najveći problem sa književnom scenom. A što se tiče toga da neki stalni kukmaručenja, kako je pre bilo mnogo bolje, kako se danas objavlja mnogo smeća, to će vreme da reši. Za godinu, 2, 3, to smeće koje se objavilo apsolutno više neće postojati, bit će potpunosti zaboravljeno, a suštinski ostaće samo ono vredno, kao što verujem da je bilo i kad se objavljivalo ranije. Mi danas imamo šta je sačuvano, imamo Andrića, Bekića, Kiša i sve ostalo, a svo ono smeće koje je objavljivano pored njih, ili neke manje vredne knjige, ajde tako da kažem, su ostale potpunosti zaboravljene. Pa mi onda možda stičemo vrlo pogrešan utisak da su u tom trenutku objavljivali samo Kiša, Andrić i Bekić, iako je pored njih objavljeno mnogo pisaca koji su neki sa velikim pravom potpunosti zaboravljeni. Isto tako verujem da će biti u budućnosti, da će zaista neka vrlo vredna dela iz današnjice ostati sačuvana, a ono što nije valjalo će biti u potpunosti zaboravljeno. Trenutno sam u nekom periodu odmaranja od pripreme knjige. Mi ovo snimamo baš u trenucima kada knjiga izlazi. U nekom budućem periodu, sasvim sigurno ne znam ja kad tačno, verovatno će uslediti sigurno još neka knjiga priča. U planu je i pisanje jednog romana, a svakako vas očekuju i novi prikazi, kritike ili kako god na mome sajtu.